Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Melody tinagpasyudad, nga uray saan kumaapalubusan ni James. Iti sabali abangir, nalidayan mat dayonis kan JR, gapo iti ipapanaw ti inada, tapno kanumapan ag trabaho. Ngam nagulbud lagayam ni Melody, tapno palubusan laang ni James. Gapo ta na sa una kaninem niya agayam na, nga awan pa iti sigurado apag trabahuan na, iti papanan na. Iti panaglabas ti bulan, naklaat ni niya, gapo tanapan ni Melody, iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Naruko, nga ayap, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day taparikot mo. Nemya, Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako nam. Iti kada ki di syudad. Nariknak ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit latta na kasta. Ibagam no anya tinapasamak. Diya ka muno kasano nga ibagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard? Jaking gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasa kun kankwana. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalakana dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dakto matlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Nemyang. Ada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy anamwak. Oh, anya dayta anamuan? Amangan mat no chismis lang dayta. Diyak kaya ti may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papan kin ko ana? Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ije balayda. No sinurot na ating balakad ko ken ko ana. Tsak maawatan. Anta ka di parikot. Ay, dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta da kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam ka ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Amom ti mapaspasamak itakin ko na. Ha? Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan ko na? Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adapay madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, ada madiari-krik na anyo? Awan, anak ko. Ngam ti asawam, adda. Anya ti kayat ti asawen? Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro, agdadagsen ti asawam. Anya? Kasano ko maanapasamak na ita?
Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawin. Iso nga rod ako nakapaliwam. Palutputam kit di. Nupudno ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko nang maibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titigtignay mo. Apay ang alamis kan kanyak. Awanan dahil di melody nga inayat ko itinapudno. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasaw. Anya? Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapudno. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipudno. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawak. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag. Na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumurot akon iti ama ti sikug ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kunto apudpudno nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikug ko itan ti pudno ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak kumanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagpanagan ti amin. Ngampatsyan nyo man wano saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na po na akon. Diyak ingagara akas to iti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo magkapsat. Ag pinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana, no talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pam asikalaengan tinamnamaan da. Wala na, ikarigatak. Tulungan na kumamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak, anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Adun tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang, parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam ko kan Melody. Ita ka sa pulak ti panangandi ngay na kanyak. Ngam, apay pinanawan na ka. Nagsakit pare alan. Nasakit. Anya ngay nga ro, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagadalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak pare. Nagsakit ti kasto yan ang banagan ti pamilya mi. Tas na ti kabalan ng srangawan.
Kasapulan nga awatan ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker, para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kanya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung palakam ti gayem mo ka na kami. Lupay saan kami pa nagkasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapoy ti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko? Ngam pinili na ti sumurutan ni ti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi, Adda pangawisakan ka inton bikat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Anya. Adto ti kapem, tatang. Inyigan kayon dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yu ti agkape. Ayaman ak yun isanak ko. Apaya kaslan naliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga ka di amarakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatag ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatag iti anak na. Kidawak ka na kayo ngagkapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Asapay lang kumata makaamiris tumatlaang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay lang kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka nagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyak ti arapaap ko. Isagot konto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta ka panunutam, anak ko. Payam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba, anak? Tatang, nangagkuti saritaan nyo itay kini Eunice. Di ka di may papanit ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isumtulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanyak. Naglakakan ko na ti panangisukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimid kan kada itipudno ang mapaspasamak. Kat di makunak. Agtitinulong tayo latan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kasto tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito isirok ti kayo dito arubayan, anak ko.
Itay kapaya sapsapulan. Apay ka din, nanang. Ada masapul yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ga ka di ita, kat di mo pa'y lanaiwak si tinaramid kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabagim. Kastamot tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat ngamin maliklikan ti agpanunot nanang. Maladingitan ako na eh. Iti kastyo nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pakinakam mo, anak ko. Addan tulat tamo na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patibkar itiriknak. Pagrabang akday takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka. Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak, apang ipanakan ka? Lemia, sa dino ka diti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasaad ko, gapo iti bagbagam apapananta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.